Hello manen kada kayo papagayam. May samanen anaimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, tadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tingkay panagdengdengag. Ti surat ngayon ta idrama ita kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpaylinged iti nagan agreg. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko ajak tupulos malipatan. May sa akmet kadagiti agsak-sakripisyo nga OFW dito'y Dubai. Agpapaayak kas may sa a family driver ti may sa a pamilya dagiti Arabo. Makunak a nagasatak, ngamin nasisingpet dagiti nagbalin nga amok. Ngam saan ati may papan iti trabaho wenno biag ko dito'y Dubai ti nakistoryaan. No diket may papan iti pamilya a pinanawak dita Pilipinas. Adun tinanggagak a kaparparehas to'y padas ko. Ngam kayat kulat tamet a paidrama bareng makaibati daytoy iti adal kadagiti makangeg. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi adda akpay dita Pilipinas. Sumagmamanulangan nga aldaw ti palabsen sakbay ti flight ko. Kastoy man dagiti pasamak. Sigurado ka din iti dayta pangedeng mo anak ko. Wala na. Kas makita yaman. Dumakdak ka lang ti anak mi ka ni Christy. So magmamanula nga tawan ti palabsen ag-eskwelan ton. Ay, nagbiit ngagpayso ti tawan. Kasla kaanulaang idi maladagapay. Ngam ita, 5 ti tawan na. Wan nga rod nanay. Nasaysayat mo't lang na may saganaan mi ti masakbayan na. Itanto pa'y abasit pa'y lang kat saanan nga umdas ti sweldo mi adwa. Di kat nakarakaron ton inton agadalan. Wan matkit di ay kat agan anad kanto ijaywan. Di mo baybay antipagim. Tani, nagrigat tagmaymay sa anak ko. Nang runa kat adda kanton iti adayo. Wana na. Kat kidawag adayo kumamot baybay an lagi ti aginak. Wan, awan rumba nga pagdana ka manak ko. Ado kami mat dito'y nga agtitinulong amangaywan ken ni Joren. Kasano, babe? Naimpakim ka li amin na nagiti itugot ko, abado? Wan, babe. Nalpasan. Agamanak, babe. Awan anyaman na, babe. Agan anad kanto itaywan. Kan kanayunam to ti umawag kada kami iti anak ka. Siyempre, halangan mo. Kailiw da kanto lakit di, Greg. Oresak. Sigurado akailiw kayon to iti anak ta. Ay ngay nga rod, kat ni. Kada yung matakurang timat-mat gadan ta dito Isa ang masapol nga aganos ta Wan, babe. Sana bale. Agawin nagtumot lang apama na makaurnong tayo ti pangrugyan tangag negosyo. Pang negosyo, kan pagkasarta ko naman. Ha? Ay, wala niya. Iso nga agagagat kanto ko maitaywan. Wan, babe. Sa anak lang agagagat. Agsingsing putak pa'y. Ay katrumbang laang Greg. Laglagi pam nga da pamilyam a pinanawam dito Pilipinas. No kasta na panintulod ni Christy ni Greg jay airport bakay? Wan lakay, nasapadaan nagrubwat. Medyo rin ngay. Nakaturog pa'y Naimbaga no santo ngagsangay tinton makareng. Nang runa no di na makita ti inana. Bareng ano saan to nga agsangit at damot dami ka kan renji akay ayam na lakay. Ay, anyamat nga tati agur-uray agasa ti anak tayo ti pagilian na papanan na. Dayta ti saan tayo nga ammo, Lucas. Angam sapay la kumata na saya at to ti agbalin akasasaad na ichay. Sapay la kumangarun takasta bakay. Adda si ti Diyos lakay. Iso apatsyag adi na baybay anjay anak ta.
I love you, babe. Sa pala ko mata maoray mo ti panagsubli. Katun uray ka sa nupay kinabayag na. Namnamaam nga orayan ka nga orayan, Greg. Agyaman babe. Awan anyaman na, babe. Basta kanayon mo alaglagipan, nga adda kami laang dito iti anak na. Agur uray iti panagawid mo. I love you, babe. I love you too, Greg. Ala, umunag kan, tadi kakit maladaw iti flight mo. Well, agan anat kay ti panagawid mo, ha? Ichat nak to adago sa pama na makaawid ka, Wan. Wan, awan rumbang apagdanagam ko nakmanan. Kabailak ti bagik, babe. Alan, mapankan taagawid akmatan. Hello, babe. Kumusta kayo ni ti anak ta? Kaasi ti Diyos, okay kami laang mat, babe. Sika ngay, kumusta ka mat ditan? Kumusta ti trabaho? No ita, awan pa'y mo't makitak apari ko ti trabaho. Jak lang amo ahin ton bumaybayag. Awan mat siguro ti agbalin aparikot. Basta tungpalam akanayon ti baga ti boss mo, babe. Wen, babe. Talaga mo, takas tatyar aramidag. No kasta nga rod, ti awan rumbang apagdanagam. Basta agsingsingput ka dita. Tani, saan da ka basta-basta matulungan no bilang laang. Ngamin, adayo alugar ti ayan mo. Wen, babe. Awan ron ba nga pagdanagan nyo? Ngamin, sigudan anasing petak. Sa bagay matkit di, Iso na lang, takailiw kayo una yan iti anak ta, Christy. Kailiw da ka matuna yan, babe. Kinapod no na, kanayon nakaabiro ka ni Joren. Nang ro na itirabi Amumatan, saan makaturog no saan aprusan tilikod na. Awagan naklata no kas di abirukan nak. Sige, babe. Awagan kanto inton birukan na kamanan. O sige, babe. Rimwaran ti boss ko, manipod iti opisina na. Awagan kanto manan inton madamdama. Bye. Adto yan ti kapem lakay. Agyaman akbakit. Ay na! Nagpudot mat gayam. Ay talaga na pudot takape ka nga roday tatinimplak. San a Diyos? Ay unay kalakit din ay Lucas. Kung kunak lang mat bakit. Tapno misam ka man mat. Nakasirseryoso kanto mat nga man. Na, alangan mat nga umisamak no awan mat panggapwak nga agisam, Lucas. Di pa'y kat ibagadan to nga dabagbagtit ko no adda makakita kanya. Kumusta mat nga tanjay anak ta ijay Dubai lakay? Wan nga agpaisaw. Di pa'y mauawa gaya. Saan pa'y nga rod? Barang ano malagip na tanto mga awagan inton day off na. Ay wan sikan na mismo ti umawag ken kuana. Wan, awagak to inton bigat, Lucas. Ay, talaga kaya managrigat ti biyag di ti balas yung tao. Nang ronan da pamilya mapinanawam iti Pilipinas. Oray kaya't mo una yan ti agawid. Saan ka basta makaawid? Dumala nga talaga no mapan ka agubra iti Manila. Wano sa di naman na parte ti Pilipinas. Tamabalin mo ti agawid no kayat mo. No dito Orek sangit-sangit ka. Talagang awan mabalinam. Ay. Awagak ko man iti aginak ngam parbangon mat gaya man. Tinasayat maturog ak matan. Masapag tulangan na bumangon inton bigat. Tawagak ni Christy. Sakbay sumurak iti trabaho na. Robin, magingay ta. Di pa'y may sinukon ni Christy ni Joren. Bakay? Saan na asukunan ita, lakay? Tapay ka now. Mawag itay aldaw.
Imbilin na adito'y pailaang amaturog ni Joren. Tatendaran da ka no ti birthday ti busda. Na, una yan jay manugang tabakay. Nun una na paikit din ti mapanag happy-happy. Ngam ti anak na. Sana bali tasag paminsan laang mutpiman. Kan may Sabado matinton bigat. Awan trabaho na. Iso asigurado nga umay ng tumula ang sukunan ni Joren dito'y balay. Sa bagay matkit di Okay, nakaluto ka nga rudain. Mangantayo kuman. Tanay, mabisina kaon. Wen, itay pay Ay kit, mangantayo nga rudan Ta, makay na namit tinda tao. Tanay, pumarbango na tumanay na mapanijay talon hinton bigat. Sige, mabitla ang arod ta idasar ko ti pangrabyan tayo. Ayabam nga rudan dagiti anak ta. Kastamot ti apu ko ta. Tagigiddan tayon amangan. Hello, Nanang. Pasensya kayon sagpaminsanak lang nga mauawag ka na kayo. Medyo makumikumak ngamin iti trabaho. Kan may amok ang masapsapa kayo amat maturog ka ni tatang. Isa, dyan umawawag no kasi nga amok arabiin. Ay na, awan rumbo nga iti dawam iti pasensya, anak ko. Maawatan mi mat di sitwasyon mo. Agyaman Nanang. Okay, kumusta kayon? Ni tatang, kumusta mo ten? Kasi ti Diyos, nasayaan kami mutlat ta anak ko. Ni tatang mo, di pa'y simangpet. Nasapa manen anapan ni Jay talon. Amangan no inton madamdama pa'y asumangpet dayjay. Bilibak mat iti kinagagat ni tatang. Manipod pa'y ubing kami, iso na kanayon tirutin na. Ti pumarbango na mapan ni Jay talon. Tawan mat dadto mga aramiden na dito'y balay. Kan maysa, isumot ti pagbibiyagan me. Iso ang masapul laeng nga ron nga asikaswan na anaimbag dagiti mula na. Tapno addan tumot apitan na. Wan mat kat di Da Ronald ngay kan ani, kumusta damat ka Nanang? Ni ane addamat ten trabaho na. Ni Ronald ti awan pay. Nukas di agumagad, mapan na matultulungan ti amayo ijay talon. Nasayaat mo't nga ron kasta Nanang. Naimbaglangan tandamot ng trabaho niya ani. Wala nako, inserrak ka no ti barkada na. Damagan yun tuman ka ni Ronald, no kayat na ti umay ditoy. Apa gusto? Agsapsapol ti kabsat ti boss ko iti family driver da. Mabalin ko nga rekomenda ni Ronald, no lakit di ta kayat na. Sige, taibagak nga awagan na kanto, anak ko. Apay, awan di ta balay aya. Ay na, awan man nga ruden. Jakab mo no sa di numanan tinagturungan di kapsat mo. Numaminsan, at adumo ngamin ti bulakbul na, ngam ti panagbirok na iti trabaho. Sige Nanang, ibagayon to nga rod ken kuana inton sumangpet. Ibagayo taawagan nak. Iti kasta, mapagsaritaan mi ti trabaho nga ibagbaga. Naimbag nga orasyo, tatang. Kastamit kan ka, Kristay, balasan ka. Nakaumay kamay. Wan, tatang. Ay, wan, ni Nanang, sa dino ti ayan na. At dadi tao nagbalasan ka. Madamati pa nagluto na. At da ka di bagam. Ibatik ko mamanan ni Joren kada kayo. At da ngamin seminar ng atendarak ita. Ay, kitwin Awan pariko titiday ta, balasan ka. Agyaman tatang. Awanan yaman na. Yurag na din dito'y balay ni Jurain. Nasyakla amay sa, okay laang matatang. Iso na laang, tawan tumatan ti kadwak ijay balay. Hangaw ko lang, matabalasan ka. Sige tatang, idagas kong tungarodan ni Joren inton madamdama. Bakay? Apay ka de lakay. Apay awan man madlaw mo ijay manugang ta. Manugang ta ko nam. Wen. Ni Kristi ka de, tidakda ka matam. Wen, sino pa'y kumangay? Awan mo, apay ka de. Sa bali ti aurana.
Ha? Nay, anya ti kayat mo asawan lakay. Kasla puminpintas, mate. Blooming kunadan sa itayan. Kahit di ka katagyaman ta napintas ti manugang mo. Sana kasta ti kayat ko asawan. Anya ngay nga rod. Pampanunutam nga da milagro nga aramiden na. Iso a pumimpintas ako na kasta ka day. Naalam bakit? Ay na, nagalas at talaga ti panagpampanunot mo si Kalukas. Na, kasak paikit din tinalas ti panagpampanunot na. Mas dawak lang amen. Takanayon na nga umay iba ti dito'y balay ti apo ko ta. Katanda nga rod mo trabaho na. Awan kadwa di apo ko ta ijay balay da. Di natural nga iyag na dito'y. Alangan mo't nga ibati na nga agmay-may sa ijay balay da. Di nak ngamin maawatan bakit? Ay na, Huston Lucas. Puro ka manen suspet sa akon. Agyaman nak iti pa nang itulod mo manen kanyap, Nico. Awan anyaman na, Kristi. Amumat nga aramidag amin basta parahan ka. O sige, tabo mabaakon. Kat agan-anad ka iti panagawid mo, ha? Ops! Mabit lang, Kristi. Ada ka di pa'y ibang gam? Good night kiss ko nga eh. Anya? Sika talaga. Intun maminsan-ton. Saan ka matlang ang makababa dito'y kotsek? Nawan good night kiss ko, manipod kan ka. Nico, di mat na pagsaritaan tanday to abanag. Saan ang mabalin abasta agin nagak kan agin narakop talatan iti uray sa dino? Di ka di agdanag tatintid mato'y kotsek. Awan makakita ka data. Uraan niya pa'y aramidin ta dito'y. Saan? Uray kaskasano? At dalat tamat delikadesa. O sige, agkita tanto laangan iti sigod a pagkitkitaan ta. Bumaba akon. Sigurado nga urayan na kun ti anak ko. Agawid ka magtin. Wow! Talaga nga excited ka nga agawid, Greg. Ha? Siyempre mata. Agasam man taupat atawon ajak nakaden na ti asawa kan anak ko. Kailiw ko una yelida. Wan matkit di ay katagan anad ka iti panagbiyahem nga agawid. Kan good luck. Agyaman ako ini. Di mat, agawid ka matlang iti mabiik. Wan, ang amangan no makasublikan tupay dito, isakbay ti panagawid ko, Greg. Kasta ka di. O sige ha, panawan ka pa dito eh. Ituloy ko pa yung amin ti aging pake. Tani, jak pa naka-impake kat inton bigatin ti flight ko. Sige. Happy trip, Greg. Thank you, Winnie. Adeta, naikargak amin ang nagititid ko apa sa lubong. Sigurado ang maragsakan dananang kantatang. Kastamot na nagiti kakabsat ko. Kan siyempre, ni Christy kan ti anak mi. Dahil kat a perfume ti kanayon na nga ibilin kanya. Nabanglong at paiso. Makapaawis itirik na. Dahil matising-sing nga irigalo kan ko na. Maragsakan lakit iti chay. Kamaudyanan na agkasar kamin ka ni Christy. Naan anay kamin ton kas agasawa. Agyamanak Diyos ko. Agyamanak iti amin na parabor mo kanyak kan iti pamilyak. Nay, agalaunang matgaya man iti parbangon. Naglokon. Diyak matan napupuot ang ti oras. Ay na, talagang excited ako nga agawid. Maturog ako. Diyak kat malado iti flight ko inton bigan. Hi, Christy. Nico. Apay nga da ka dito balay. Apay di ka maragsakan iti kaaddak dito'y balayaw? Nico pa nga asim. Pumanaw kan.
Ang mga noad dapat makakita kan ka dito eh. Kailiw ka nga minuna yan. Iso nga pangaasim. Tadinak mo't ko mapapanawan. Ang mga numakita na kati anak ko. Alan, pumanaw kan, pangaasim ni ko. Saan asyak ti papanawam, Kristi? Ngamin, siyak ti mang parparagsakan ka. Ha? Ti anak mo ti papanawam. Anya? Itulod mo iti ayanda katugangam. Iti kasta, agragsak tang agpatpatnag, kas iti sigod ngar aramiden ta. Niko. Di ka din agkid-kidpay. Alanin ka ituludan ti anak mo iti ayanda katugangam, Kristi. Good morning, babe. Good morning too, babe. Nag-enjoy ka matlaan ka di idirabi, babe? One, babe. Sobra. Kat kasano? Inton rabi imanan? Depende iti mood ko, babe. O ala, bumangon kakit diti tagrobatan. Agawid kanta ni Aldawan. Mapan kumatan sukunan ti anak ko. Okay, ag-shower ak labiit. Kalpasan na, mapanakon. Okay. Ha? Asino ka? Ha? Nay, sakti ron bang nagdamag iti kastakan ka? Sino ka? Apeng adda ka dito nagtipalay ko. Kan, apeng kasta tilangam. Nakausob ka, nakabakser lang. Ha? Ay, kwa? Kan, apeng kasla naggapo ka pa iti kwarto mi iti asawak. Ay, Asino ti? kwa? Babe, iso ka diti asawam? Anya ti kayat asawon da ito, Kristi. Kuha, Greg. Sana pod mo ti pampanunutam. Pangaasim tadang ganak. Ang panawagakan ka. Apay, Kristi. Apay, naramid mo ti Kristi kanyak. Apay! Greg. Nagkari kang orayan nak. Nga orayam ti panagsublik tap nagdadin na tayo matulangin ti anak ta. Anya tas ti naramid mo. Nagsakit, Kristi. Nagsakit. Sorry, Greg. Sorry. Kaano pa'y? Kaano pa'y alip-lipot ang nak? Kaano pa'y? Kuha. Nasurukan ang mga katawan, Greg. Talo atawan nga inururay nak. May sa atawan langan. May sa atawan langan. Ngam anyan ta dinak magtan na oray. Upat atawan ang nagsakripisyo ak. Upat atawan ang nagan-alos ak. Upat atawan nga inipipturak ti iliw ko kinkakan iti anak ta. Ngam, una yan ta nakalikpat kamit kayaman. Nagsakit, Kristi. Babe. Huston, tinakon awagan iti babe. Manipon ita at linipatan. Anya? Saan, Greg? Pangaasim. Lipat ang limag. Greg, pangaasim. Agsalita ta ko, ma. Pagsalitaan ta da ito'y. Urnusan ta di may papan ka data. Pangaasim. Parang kunakit awanan tirumbay nga pagsalitaan ta. Kan awan mutan tirumbay nga urnusan ta. Anya? Awanan ti mangag mo manipod kanya. Kan awan mutan tirumbay nga ilaban ko pa'y. Nawayakan, Kristi. Hustod ay ta na panagin inom mo, anak ko. Di ka pa inang nanganapulos. Mangan ka kumamat. Da kami iti madandanagan iti kastangar aramitam. Nagsakit na lang. Nagsakit. Ay, Greg, anak ko. Hawaran pa inday jaya Kristay. Unak to pa'y katngada sa balingar aramiden na. Tataw. Ay, Nadlaw ko hindi nakaslada sa bali agaraw na.
Nang runay di kanayon na ngay tulod dito'y balay, ti anak yaw. Pinagan kayong aminin iday. Hanggang kasla siya pa'y tidakas. Ala, husto day tan Lucas. Di mo nayunan pa'y ti sakit amarikrik na ti anak ta. Ay, naimbaglangan. Saan kayo apaya nagkalaysa? Ay, ayatik ni Christina ng tatang. Amoy matay tahasan ka ni. Wan, amo ka na ko. Amo mi day ta. Iso nga rood asan da kan akin nun trapay, idinagdan na kayon. Nang runa idinaagdan kayon iti anak. Lanang. Mala, husto day tananak ko. Di ka nagsangit. Lalaki ka. Panunutam nga iso tinaawanan. Saan asika? Gusto ti ko na ninanang mo anak kao. Kan may sa uray liniputan na ka ni Kriste. Panunutam lata si ka tinangabak. Ngamen, adaken ka ti anak yaw. Isulangan ti pamaysam, Greg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kumusta kayon? Kas iti sigod, makablawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo aroli ti Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan iti nagan aroli. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibingla ito'y pakasaritaan ti biyag ko. Amok nga awanak iti posisyon tapno mangted iti advice wenno pamagbaga. Ngem sapay la kumata agserbi nga adal daytoy kadag iti makangngeg. Uray saan anasaya at tinagbalin apadas ko iti kalabas in karigataklat tamet ti binmangon. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Gusto dayta na panagsangsangit yung mami. Limlim tigan dagiti matayo. Gapwede ka sa sangit yung. Awan, saan tayo na makita pa yung pulos ni Ama Euronia ng Mami. Bye-bye anak ko malaang. Kaya't ko nga ipapastilita yung marikrik na. Nang runa kat maudin nga aldaw itatipan na kalamay ti Ama iyo. Maawatak tirik na yo, mami. Ang madandanagan akmet iti kasasaad yo. Manipod na irugian na lamayan ni daddy. Awan pa yung sto aturog yo. Awan rumbo nga pagtanaga manak ko. Di ka kadiang tanag, tawanda ka sa mapasama kanya. Mami. Nagsakit lang amin apanunutan di kalat nga ipupusay ti Ama yung anak ko. Kasla nagrigat nga aklunan ti kastoy anapasama kankuan. Uwan nga ron. Ano man yangay. Talaga kasta tibiyag, mami. At daw mo nuna. At damot maud-udi. Talaga siguro nga ging galangan di tatibiyag ngayon pabulod ti Diyos ka ni daddy. Kasano tayo pa'y nga taitan. Tawan matan ti Amayo. Awanin katulong ak amanggad para kadagiti inaldawa kasapulan tayo dito'y balay. Nang runa-una iti panagadal yung agkapsan. Bayan nyo, tagusapol akiti mabalin ko apakitang danan. Kabayatan ti panagadal ko. Iti kasta, matulungan kayo umot.
Raisa! Raisa! Apay ka di, Mami. Ay abam ni Manong mo, tamangan tayon. Manong Rolly! Manong! Wan! Umayan! Mala, agtugaw kayon, tay dasar konti pang rabyan tayo. Wan, Mami. Anya may tinluto nga si Den tayo, Mami. Ay kat anusan tayo manin atoy linambong nga ugot ti kamuti anak ko. Isawsaw tayo iti bugoong nga dasili kan kalamansina. Manan? Ha? Makaumamat? Jay kumamat karnia, tapno maganas kumat-timangan. Hala ni Manong. Agpili-pili pa ilaang. Nuan niya ti adda, di iso ti anusan tayo. Makaumamat nga raw. Iso lang nga iso ti masidsida. No agpili-pili ka iti masida, di si kanti manggat, ta si kanti gumatang iti naimas amasida, Manong. Ala, husto na itan anak ko. Bayan nyo, tanumalakok amin dagiti natin nga isursur ko inton bigat. Gumatangak iti naimas asidaan tayo. Rolly, bumangon ka ditan, aldawan. Anyat oras na ya, Mami. Agalas 5 iti agsapa. Bumangon ka ditan, taing kailuto ti pamigatan nyo kini ading mo. Masapa ak arumwar tapno masapa akmat ang makalako. Madamdaman ton. Nasapa pa imag. Bumangon ka kit din, tapno saan kayo manen amala daw ama panag-eskwela. Wan. Sige ta mapanakon, ilutom ton ti noodles kan itlog nga aday jalamisaan. Mamigat kayo pa sakbay amapan kayo ag-eskwela, wan? Wan. Riingom tumatan di adim. Wan. Wan ka awan, inton madamdama awan tumanan ti matungpal. Bumangon kan atani aldawan. Sa dino nga taman ayaw tinagpistuan ni Mami dito yung palengke. Jakmat makita dito eh. Ha? Amangan mo ijay abanda ti ayan na. Mapana ki jay? Ha? Ni? Naglukon da jay alalaki. Gaputa bisi ti aglak-lako iti grocery. Inagawaan naman itong tinangalay iti tinapay. Inpisok na iti igam na nga ikuwang. Laklakayan. Ngamkas jay kitin ti aramid na. Na? Timarayan ti lukak. Rolly anak, adaak dito eh. Rolly! Ha? Ijay gayam abanda ti ayan ni Mami. Umaya kundi ta, Mami. Agawa ang patulungan nak dito eh. Wan! Awanan ti lalaki. Jakmutan na si putan ti nagturuan na. Tinasayaat. Mapana ko niti ay ni Mami. Iti kasta. Makaawid kami mutan. Manong Rolly. Uy, Manong Rolly. Apay ading? Anya ti panpanunutam? Apay adi ka matagtagari. Ay kwa? Hala, mabagbagtit kan samutan, Manong. Agis-isam kamutan nga awan makagapaw. At dala ang nalagip ko ading. Ala, agawa am kit diti magna. Tamakadanon ta adago si jay balay. Masapak amapan ijay palengke. Apay ang masapa ka kat maladladaw mo't nga awid ni Mami. Tulungan nakpay iti assignment ko. Inton nga rami din ta assignment mo. At dapay ngamin papanak. Sakbay amapanak iti ayan ni Mami. Sa dino ti papa na, Manong? Basta. Ala, agawa ang timag na ding. Anya ngay talut-lut mo, Ronnie. Tinola, Mami. Tinola ko na. Wan nga rod. Kaya't mo asawan. Karni nga rod, ti pangrabyan tayo ita. Ay kat syempre Na,
Nangalaam ngay iti karne, anak ko. Ha? Ay, kwa? Basta? Di yun damagan, mami. Ay. Di ka agar-aramid, Rolly, ha? Nay, Di kay kadiagdanang. Tawan ma di nga inaramid ko, mami. Siguradom lang. Wen ka di. Alag, tugaw kayo ditan. Tasya akong ti mangidasar iti pangrabyan tayo. Nay, anya ngay dagita insangpet mo, manong. Ay, kita, ma. Lukatam ti iko bag tapno maamuam. Nan, kita man. Nay, dilatam at manong. At dapay gatas, kape, kan tinapay. Wen, imbagla nga ikapita inton agsapa. Sakbay ama pantag eskwela. Nangalaam ngay kadagitoy, manong. Secret. Hala ka, tinakaw mon samot dagita, manong. Ha? Tinakaw sa sawamot? Saan ko tinakaw dagita, Raisa? Sa dino ngay nga ron tinangalaam no saan mo at tinakaw? Ha? Ay, kwa? Basta? Diskartik mo't Unay kalakit din aya. Basta saan ko tinakaw dagita ading. Promise? Texman? Wen, Pixman? Mamatay man? Ala, ipan mo kit din dagita ijay kusina. Naimbaglaan nga dabasto tayo iti manungal daw. Dating gawi. Diskarte lang mo't gayam ti kasapulan. Tapno makraman kay ti agkakaimas sa makmakan. Dituya ko nga gwisto. Tapno nalaklaka at atumaray. Dayjay abakay. Kaslabak na ang tilangana. Sigurado nga ado tilinaon tibag na. Awan ti daddo maapagnaan na. No saan laang adito'y ayan kaw. Jakpat man dayto yan no kasanaw. Dayjay, agturuan dito'y. Agsagana ang natin. Ha? Awanan ka itibain! Anay ko! Daytoy pa'y! Anay ko! Oo, suston, ma'am! Suston! Pangasiyo! Day tatirumbon kan ka! Agtatakaw! Daytoy pa'y! Uston, ma'am. Di yun dangran. Tamangan da kayo pa iti makaswan o bilang lahay. Agtala ka. Agtatakaw day tatao! Ibalo Diyo! Tapno maikan iti pagnakman na! Ibatan sir. Pangasi, ma. Tumalakan. Ibatan sir. Sa dino tayo nagitidadakil mo. Awaga mita. Tagsasarita tayo di presinto. Kaasyan niyo kumati anak ko, sir. Pangaasiyo. Ikan niyo kumapay iti tiyansa ng agbalbaliw. Sige. Palubusak nga gawid ka anak yo, misis. Nga masapol ngagtungpal iti ibagak nga ramidan na. Ha? Anya nga iti aramidan ti anak ko, sir. Community service. Tumulong ngaglinis nga awan bayad na. Agtrabaho iti libre iti kahit ko asawan. Tumulong agdaros, agwalis, agibaling iti basura ken dadumapay. Sige, sir. Katadyam anak unay. Awanan yaman na, misis. Basta laki ti agtungpal ti anak yu ti bilin ko. Iti kasta. Awan ti agbali na parikot. Talo abulan nga ramidan na reta. Umay ag-time in, kan ag-time out iti opisina. Tapno amok, no aramidan na matlayang timbagak. Sige, sir. Bayan nyo ta siya amismo ti mangibaon kan kwa na. Kalpasan ti klase na. Kat ulitak manan ti agyaman, sir. Ay, unahin ni kastoy abyan. No saan ako maanatiliw idi? Saan ko mamata kastoy ti malaklak? Ampo ita? At tatakaw! Ha? Mi? Naglukon rin yung hobi? Bibi! Yay ka namin! At tatakaw ka! Iso ang madus
Bye-bye akman lata. Jakrab bang atutupan tikas kan ko anak. Amangan no mailaw anak. At anya pa iti maaramid ko. Tinasayaat. Talpasay kong dito eh. Tamapanak pa'y agbasura inton madamdama. Kat, anya nga iti planong ita tanalpasan ti talo abulan a panag-community service mo, anak ko. Dakpayam mo, mami. Pangaasim tadi mon ulitin pa'y ti sigod nga inaramid mo. Dakas ti agdakaw, anak ko. Pananggundaway dayta iti padam a tao. Wan, mami, di kay madanagan. Taawanan iti panunot ko asubyanan pa'y dayta nga aramid. Agyaman no kasta, anak ko. Padasak samat ti agkargador ijay palengke, mami. Nasaysaya at payanak ko. Adumat kit di dagiti agpakpakumboy no kwa. Podno abasit laang agatadit itadda. Ngam no maurnong ay kadakkel matan. Uwan, mami, ano sa kon ti agkumboy? Uray basit-basit laang. Tinapatag. Adda. Husto ka, anak ko. Kan oray basit-basit laang ti matmat gadam. Tinapatag, nalinis ti trabaho. Naimbag ta simmangput ka, anak ko. Tulungan na kon amang yurnos kadagiti lako, taagawid tan. Uwan, mami? Ni ading mo nga eh. Apay, saan kayo nagkuyog? Naudi pa ijay pagadalan, mami. Kasta ka di. Uwan, mami? Ag sardengag sa nga giskwela? Anya, ni, apay mo't ngayon ako. Masadot ako. Anya, ay sana anak ko. Agtuloy ka latang nga agatan. Itikas na, makaturpos ka. Kat adan tumat maipagpanakil mo. Kababainak nga rodon iji pagadalan. Nagaduti burya ka, dala. Ay na, di mo latta ka din ikaskaso dagitamang bulbulikan ka, anak ko. May amlat tayo na. Ibagada latta ti kayat da nga ibaga. Saan ka kumaapa-apekto kadakwada, anak ko? Basta. Madikon ti agiskwila, mami. Masadot ako. Ay saan ang mabalin ko nakmanen, Rolly? Bayam tamapanak to ija iskwelaan nyo inton bigat. Mapan ko ibaga iti maestrom dagiti mang bulbulikan ka. Saanan, mami? Basta saan ako na sumrag. Masadot ako na talaga. Saan abale? Amok metin ti agsurat ka nagbasa. Yading kulangan na ray sa ti agtuloy nga giskwila. Anya? Rolly, anak ko. Agsapulak langan iti mabalin ko apakitang danan. Tatulungan kayo langan amang paadal ken ni Raisa. Nakitak ti panagpursigim iti biyag, Rolly, Barok. Napanak nakakmatan ti panagbalbali mo. Agyaman ak, Sir Oscar. Tayat mo ka ti agnegosyo. Ha? Ikaw na lang, tasak ti makamo ti pagpuunan. Inutom to abayaran, apaman na makawadwad ka. Agpaiso, sir? Weh, no kayat mo, saklay na mismo, timang supply kan kay ti bagas kan itlog nga ilakom. Ay na, agyaman ako na, Sir Oscar. Kat ikari kajak tupulos sayangan ti panagtalakyo kanya. Ikarik nga ramidak amin nakabalak. Tapno na saya at to ti pagtungpalan ti negosyo arugyana. Kaya't yu asawan, papa. Inik kanyo iti kwarta de di aroli. Tapno mang rugi iti negosyo. Waniha. Angam apay, papa. Parang ko nakakatsaan mo't siguro andakas ti tumulong. Wan, ada akong dita, papa. Angam nagdakil agatad ti intedyo kan kwa na. Imbag no isublinan tumatlaang di ang kwarta. Isubli naman kan saan. Okay lang kanya, Tricia. Anya? Ay, sana mabalin, papa. No di na isubli, syakto timang singir kan kwa na. Ay, saan iha? Dahil tatidi mo araramidan. Papa, di yorobang ti agtalag iti no asino laditan.
Amo yung matasigod nga tatakaw day di aroni. Kasano, no takawan da kayo manen, kas itisigod nga aramiden na ijay grocery. Hoston, mamin ano ka di ngay bagakin ka, anag balbaliwan jay tao. Ang papa. Pagrikyaran ta ka di manen dati abanag. Kasano ka? Tricia, iha, naibagakon ken katirason, no apaya kayat ko at tulungan ni Rolly. Isa pa nga asim, tadi na kuman kontrain pa eh. Ito'y par tayo, mami. Ay nahaagyaman ako na yan ako. Talaga adakkelin tinagbaliwan tibiyag tayo. Manipod nagnegosyo ka. Wan, mami. Kat utang pa amin dagito'y ken ni Sir Oscar. No saan agapuken ko na. Sa anak mo't anagbaligi anagnegosyo. Amom ka di nga da sayang gusang anangag ko may papankin ni Sir Oscar. Anya day ta, mami. Sigod matlang gayam kano a kargador ni Sir Oscar. Adda kano baknang anang tulong idekan kwa na. May sa kano a Chinese. Iso na lang tanatayan da di baknang. Awan anak da. Iso ani Sir Oscar tinang tawid iti amin a kinabaknang na. Day tala ang gaya. Kunaklakit din nun niya day ta sayang gusang nga ibagbagayo, mami. Nukas na. Amumon ti may papaniti day tabanal? Wan, mami. Naistorya idi ni Sir Oscar kanya. Dakmeten na dakdakamat kada kayo. Tanagbalin tayo mat nga rodan abisi. Manipod addan to'y pwesto tayo iti bagasan. Talaga nga rod anasingpot ni Sir Oscar. Wan, mami. Kinapod na. Amuna pa iti panagtaktakaw ko iti jay grocery na. Nung binaybayan na. Tamo na kanaw tirik na ti awanan. Pinalpaliw na kanaw. Nakita na ti panagkarkargador ko. Aging tinulungan na. Talaga nasaya at latamot ti Diyos kada tayo anak ko. Mamati ak nga inaramat na ni Sir Oscar. Tapno agbalin a parabor iti pamilya tayo. Kat ipagpanpanakal ka anak ko. Ngamin, kinabailam a pinaduras ti negosyom. Ket ita, laklak amon tayon ti bunga dagiti rigrigat ken sakripisyom, anak ko. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti Nagan Alayo, manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti Nagan Alayo. Siyak ti may katlo kada kami alima nga agkakabsat. Panagtalon ti adda a pagbibyagan mi. Idi naggraduarak iti high school, jakon nagtuloy pa iti kolehiyo, ta tinulung akon ti amak nga agtalon. Uray marigrigat kami laeng makunak a naragsak kami. Ngamin natal na ti biyag mi. Awan ti wifi, adayo kadagiti mall. Awan ti baro a gadgets, awan ti branded a kagawaan mi. Naragsak kamin kadagiti simple laeng abanbanag. Presko ti angin. Dagiti laeng uni ti kuliglig, binlit, kan agduduma nga ayop ti mangmangagan iti agmalem. Kastoy ti biag mi ditoy probinsya. Agingga adimteng ti babae a nakariknaak iti ayat. Isu ni Aileen. Agmaymaysa nga anak ti diadal a kinaubingan ti amak. Ditoy kung arudan arugyan ti agsalaysay. Kastoy man dagiti pasama.
Hey! 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 Nay, ada babae nagturong dito eh. Sapay nakabestida iti puraw. Hi, si kakaditi anak ni Mang Ramon? Well, ma'am, anya ka diti maipay ko kada kayo? Si Kamat, nakapurpurmal ka nga agsasao. Ailin ko nang kumalatan kanya. Okay. No, iso ti kunam. Di, iso, Aileen. Agyaman na, Cleo. Ni, ambon pa yung tinagan ko. Sino ka nga minaya? Kan apay nga da ka dito eh. Da kami ti akin balay iti Blue House nga asidan iti balayo. Kasta ka di? No kasta, si ka nga rod, ti ibagbaga ni tatang nga anak ni Sir Roberto. Husto ka, Leo. No kasta, talagang nagnad kayon dito eh? Juan, naikat ngamin ni Papa iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Agsubli ka no amang isuro dito'y probinsya. Na-stroke mo't ni Mama. Iso ang nagdesisyon da nga agawid kami pailaang dito, Isabela. Kasta gayan. Juan, o sige ha, agawid akpay. Amangan no sapsapulan na ko ni Mama. Baliwan tantumanan ti agsarita. Nice meeting you, Leo. No kasta na pan nakagayam dinanon ni Aileen ni Jay Talon itay anak kaw. Wan tatang, naklaatak nga rod. Kung naklakid din no asino ti babae asumong sungad, sapayan nakabistida iti puraw. Napintas ti anak ni Roberto. San ka day? Wan tatang, napintas ni Aileen. Iso na lang tamadlaw adimak kali di syudad. Napudaw, kan madlaw asaan anay ruwami tirigat. Wan, di makil ngagpaiso jay syudad. Nakita mat, sa nakas kadagiti na duma, ang nakarartay. Simple lang ni Aileen, nasingput pa'y. Nadlaw kumot day tatatang. Sa nakas kadagiti na duma suplada. Husto ka nakaw, di makil jay syudad kas nakita mat. Napanijay talo na nakatsinilas laang. Wan nga rod tatang. Nakasaritak ti amana. Naikat ka no iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Iso anagawid dan ditoy. Inyawid na kano ida ditoy. Tapno makalang apda kano mat iti prisko nga angin. Nang runa ti asawa na. Takas jay mata na stroke gayam. Wan tatang. Kastamot lang tinaybagan ni Aileen kanya kitay. Awan amunay linditoy, malaksid ken ka. Iso apat siya, ngagsiningid kayon to adwa, anak ka. Hey! Hey! Good morning, Leo. Kastamat kan ka, Aileen. Sa dino ti papanam. Mapanak iji eskwelahan. Mapan ko itulod ti lesson plan ni Papa. Nalipatan na ngamin inala itay. Kasta ka di? Sige. Agan-anad ka, Aileen. Agyaman na, Cleo. Dumagasak to inton madamdama dito. Sige. Sige, lumabasak pa eh. Wan, urayik ti panagsublim. Dayjayan ni Aileen. Ure asino matalalaki. Talaga amaawis iti kinapintas na. Sakit madlaw na singpat. Iso lang ti babae ang nakarit na ak iti kastoy. Iso na lang. Saan samot ang maibagay kenkwana ti kaskanya ka manalon lang. Nang runa ket di adal pa'y. Anya nga iti laban ko karag iti professional ngagdat-daton kenkwana. Ay, di kan agara paapay, Leo. Sigurado ang mapaay ka lang. Ituloy ko kit din ti agarado. Iti kasta, at damalpas ko. Hey! 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 Masansan sabot tan ti panagsinsinarak da Aileen ken Leo, Ramon.
Wan nga raw, nadlaw ko matday tabakay. Di matay linti ka na yun amang danon iti anak tay jay talaw. Noan niya lang atan ay ti pagsarsaritaan da iti inal daw. Kano saan mat amatagtagari jay anak ta? Ay kahit do malatamat siguro ano balasang ti kasangsango ti anak ta. Amangan mat no ado ti istoryana no kas jay adu dua dalang kan Aileen. Di na pailang arod armon ni Aileen. Tano ag ginustuda, di ag kalaysada kit dinadagaws. Si kamot bakit? Iti jay kinapintas ni Aileen. Imposible nga awan pa'y nobyo na. Ay kat nobyo na pailaang manubilang. Saan da pa'y mat anagkalaysa? Iso amabalin nga armon pa'y ti sa balay. Nulakit di takayat na. Agbagay danto pa'y kinilay yung anak ta. No napintas ni Aileen, nataermo ti anak ta. Wala niya. Ang ada nga ta posibilidad na ay akas tano bilang. Di kaya't ko asawan. Ada nga ta posibilidad na nga ginustuda. Apay kit din ngay asaan. No lakit dit ag ginustuda. Di pagkasarin tayo idan adagaws. Di dan ibaybayag, tapno maadaan tamutin iti apo ko. Kas jay Ramon. Amom Leo, nagpintas man adang danggan ti kinaulimak mo. Amom ka di, nga iti day taagalad mo, kat iyarig ka iti may nga arado. Anya? Apay mat ngayon ako ng tikas ta, Aileen. Ngamin, naulimak, ngam no agtrabaho, naunag. Anya? Anya ti kayat mo asawan? Awan, adakan kan amangawat itimbagag. Uray ngamin siya, kitjak matlaang amo ti kay papanan timbagag. Aywan. Baka kaya't mo tiyagpasyar di waig. Napinta si Jay. Sa di no abanda day talayo. Asidaglaan ka di? Wen, asidaglaan. Mabalin mo matlang tiyagdigo si Jay no kayat mo. Umay ka ta ipasyar ka Jay. Amangan mat no narugit ti danom Jay. Saan? Nalinis kat di Ngamin, nagtaod iti ubog ti danom ti waig. Malaksid ang nalinis. Lalami ispay. Ala, umay ka ta mapantay di waig. Orayan niya ti aramidag. Talaga ajak maalat iturog ko. Apay nga kastimat ng tiriknak. Jak mapunas iti panunot ko ni Aileen. Kasla iso akanayan ti makitkitak. Kaslamang mangag ko na iti katawa na tunggal agsarsarita kami. Ay, panagkunakat ison ti babae akayat ko amakaden na. Wen, ison ti babae akayat ko nga asawaan. Anya nga tanwag dato nakin ko na. Angam, ada nga taayan am namak no bilang. Makamuditan. Inton bigat matla. Rugya akong dagdaton ken ko na. Awan mat siguro titakas na naipatas ko. No bilang man tadi nakaklunan. At least, naibagak tirik nakin ko na. Leo! Leo! Oh, Aileen, ada ka man. Wan, agin na nakapay Umay kapay aglinong diti kalkalapaw. Tag merienda kapay. Sige, mabit lang nga ron. Ay, sobra tiputot na. Naimbag man, tayo may kamanan. Wan, nangyagak iti merienda. Ati uminom kay ti danong. Agyaman na Aileen. Daytoy matitinapay. Inaramid ko dayta. Wow, banana cake. Wan, rama naman.
Nag-imasan? Agpaiso? Well, nadayo na imas ngam tila ko da ija bakery. No kasta nga ron, mabalinak matan nga agi patakder iti bukod ka a bakery. Ay, wala. Podno nga ding agar aram da jalayo kan ka, Aileen. Wan papa, apay ka di? Saan na babalin? Anya? Anya di kayat yung asawan papa? Anyan tulangan nga itipakan na kain to nagasawa kayon. Ha? Di adal ka, iha. Isarumbay na lang nga rod at di adal met at tao ti pakiasawam. Saan kat nga iti may saman nalon lang. Papa, Jak kayat na jalayo para kin ka. anya? Ano papa? Pangasim tasan kumaanatangkan ti ulom. No agsasao kayo. Kasla saan kayo mat anaggapo itirikan. Kasla saan kayo mat anagtaltalon iti. Poston, basta tungpal kay ti kayat ko, no di mo kayat nga agapata. Nawatam. No kasta, mangisuro kamot na kasi ti amam. Wan layo. Nasayat nga ano kasta. Kamot dyan na, pagisuro kamot langan. Wan, tapno may apply ko mat ati inada ko. Una, congrats Aileen. Inuta na matungtung palagi ti arapap mo. Agyaman nak layo. Aywan gayam, kumusta mo tin nga iti ayat nga daton ko ken ka. Kinapod na. Saan nakaakayat ni papa para kanya? Anya? Day tatipod no. Angam ko namit ni mama. Asaan ka no mat ani papa ti makiasawa? No di kat siya. Ha? Ba nag-apod no mat? Saan ka di? Aileen, Kan may sa rebeng nalaang ka no asurutot ti ipit-pitik ti puso. Iso nga oray di nakakayat ni papa. Ilaban ko lat na ti panagayat ko ken ka, Leo. ha? Ay ayatan ka mat, Leo. Agpaiso? Uwan, nagbalin ka mat tan anapatag kanya. Nga oray nabiit laang ti panagamamot na. Panagriknak namin. Kat agbalinak anatalgad iti sidong mo. Agyama na Aileen. Di mo lang amuno kasana ti kinaragsak ko ita. Kat ikarik adobyak pa iti aggagat. Iti kasta. Mapanagnakak iti amam. Anagbidot da ito iti panang pagalnakin ka amaki ayan-ayat kanya. Sa dino ti ayan niliyo bakay? Jakab mo lakay. Basta ti kunana, agkita da kano kin ni Aileen. Ta itulod na kano ijay ili. Itulod na ko nam. Wen, agpamanila kano tamapan ijay Cebu. Jakab mo ano itangaal daw ti bagbagana panang itulod na wano inton bigat. Agdardaras met ngamin apim manaw. Nay, apay. Anya tarami din na ilin ijay sibaw. Adda kanumat ng offer kan kuha na iti scholarship para iti master's degree. Full scholarship kanu dayjay ijay Cebu. Isumat tinaawatak iti imbaga ni Leo itay. No kasta pumanawan na ilin dito'y lugar tayo. Kaslakastan tamapan nga rod mangala iti master's degree na ijay Cebu. Dikit kasanudan ngay iti anak ta. Ay kat damagam tuan ni Leo no anya tinagtulagan dakin ni Aileen. Tauray siya kat jakmet ammo Ramon. Kailiw kang tulakit di, Aileen. Oray siya mat sigurado ang kailiw kan tumat, Leo. Kaano nga iti panagsublim dito eh? Day tatijak amo. Ngam ikarik nga agsubli ang tumatlaan. Sige. Urayot nga urayan ti panagsublim. Laglagi pang kumaakanayon nga addaak lang ito eh. Agur-uray ka na ka. Wan, Leo. Urayan nak nga urayan. Oh, Aileen. Ay ayatan ka unay-unay, Leo. Ay ayatan kamat unay-unay.
Leo, anak ko! Leo! Abay ka tinanang. Adda surat mo, anak ko. Ha? Atoy, nagkapukin ni Aileen. Agyam anak nanang. Ay katlo katamon at abasaem no anya ti ibagbagan ni Aileen iti surat na anak ko. Kasla mas excited kayo pa nga mitisyak nanang. Ay. Ayun magagaranak met amang amuno kumusta met tanjay nobyam ijay sibaw. Alan, lukatamong tabasaem anak ko. Mabit lang nga rin tabasayag nanang. Kasla na bayag metten ngawan sumang sang patasurat manipod ken na Aileen bakay. Awanan tadametan Facebook ken Messenger. Ijay dan nga agkin-kin nuntakin ni Leo. Ay kastaya. Tanag-upgrade metten jay anak ta. Isugaya magimatang metten iti touchscreen na cellphone na. Adayumit ngamin amay mayat ti Facebook. Tamakitam ti rupa ti kasarsaritam. Uray adda ijay adayon ni Aileen. Agkit-kita dalata babaen iti video call. Saan akas iti surat amabayag asumangpet. Kadaanan nga style. Ide paylaeng tsimpo ni kupong-kupong. Sa bagay, mayat nga paiso ti teknolohiya ita. Tamay sa lang apindot kat makapagsarita dan. Makita pa iti rupa. Talaga dakulen ti nagbaliwan ti panawon. Adon ti automatic ita. Nabibiiten ti agkaraw. Tapuro meten makina ti agtrab-trabaho. Nang runa ijay syudad. Adda ka di parikot mo, anak ko. Ha? Kwa? Nanang? Manong aldaw na kasta ka. Nakaad-adayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Madanagan ak ngarod nanang. Awan mo tin maawat ko nga awag wano chat man lang ko manipod ka ni Aileen. Ay katsikan ati mangawag ijay nubya manak ko. Inaramid ko na nanang. Awagak. Ngam saan mo tin na sumungsungpat. Sana kas lady nga isupay amis mo ti awag kanyak. Ultimo text kan chat kat awanan. Agsisin mo't langan kada giti chat kan missed call ko kinkwana. Ay kat urayam latan ang umawag anak ko. Amangan mo't numakumikum laeng jay nubiam. Sapay ko mga rutta kasta ngagpaiso nanang. Sigurado ka asi kalangan ti mangi-deliver ka dagiti natang ijay ili anak ko. Di ka nagpakuyog kini Julius? Saan tatang? Sana balit tabasit lang mo ti may delivery ta. Kabaala akong na jay. Sige nga Rod, aganad ka iti panagmanihom wan. Wan ka di tatang. Awan rumba nga pagdanagan nyo. Ta sigudan anaanad nga agmaneho to anak yo. Wan matkit di O sige, panawan kayo dito eh. Inakon, tap na makasubli ak matla dagos. Sige anak ko, tipawit ko di mo liplipatan. Uwan tatang. Aldaw gayam ti tiyenda ita. Isa nagado ti tao. Ay, tangay nalpas kumatan ngayon deliver na itinatan. Mapana ko nagpalengke. Sa ato matang agawid. Ha? Kasla ni Aileen da dya. Wan, isong nagpaiso. Aileen! Aileen! Ha? Ang damot ubing akadwana. Dajay, timalyaw. Payapayak. Ha? Nagisam lang, santo nagkaway. Aileen! Aileen! Ni, at lalaki adintang.
Kat naging narakop kan naging nagagda. Nadyayan. Nagkibindan. Kat naglugan day ti kotse. Nakasta adang kasawa ni Eileen. Anak da siguro ti ubing akinibing na itay. Nakitak ni Eileen nanang. Tsak mabaling tiyag bitot. Talagang iso tinakitak iji palingke. Sigurado ka, anak ko? Wala nang. Sigurado ak. Kabisadok ti panagliklikod kan panaggargaraw ni Eileen. Kasya abistida ti suot na idi mo nangal daw ang nagkita kami. Iso na lang. Tasaanan na po raw ti kolor ti bestida na anakitak itay. Anya ngay ti kolor ti bestida na anakita mitay, anak ko. Nalabasit nanang. Nukas nga rod, nakiasawan ni Eileen, anak ko. Kasta nga tangagpaiso, nanang. Patya ka kasta, anak ko. Kasta o na ti panangpukaw ko kinkuha na itay. Tinalyaw nak. Ngam imisam lang. Surutak ko ma. Ngam apagkustumot nga dadim nga lalaki. Kat nagkuyog da na pimanaw. Nakita ka naglugan da iti may sa akotse. Palag ko nagkatnas kan laang alipata mo ni Eileen, anak ko. Nanang. Naundayan ti 5 atawan a panangururay mo iti panagsublina. Sigurado ak nga dan pamilya na. Isu nga itid mon tinaan-anay away-awayan. Kastamatan kan ka, anak ko. Magsakit, nanang. Nagsakit. Nang namnama aklagayam iti awan. Maawat ak tirik na, manak ko. Ngamkas itinakon-akon, panawanan tapnulipata mo ni Eileen. Sigurado ang naragsakan dayjay iti sidong ti binukil na apamilya, nga isuti ko na manakitam itay. Manang. Nalabit asaan ada kayo tinaitudi nga para iti tungkal maysa. Ngamkit day, patsik ang masarakam tumutlaang ti babae, aparakan ka. Leo, anak ko. Ita Miss F. adamatan pamilyak. Adan dua nga anak mi iti asawak. Isu na laeng tano maminsan, adda dagiti gundaway amalaglagip ko dagiti napalabas mi kani Eileen. Adda dagiti gundaway adamdamagak ti bagik, no apay nga ta asaan kami anagkatuluyan kani Eileen. Apay nga tangamin, ano maminsan kat masapol nga agpili iti nagbaetan ni ayat ken arapaap. Aging gayta jakpay laang malipatan tinaudi nga isem ni Eileen kanyak. Panagriknak idi kat kasla ada kayat na nga ibaga, babaen kadagiti isem na. Ngaman yan, tasaan kami maten ang nakapagsarita pay. Manipod idi awan maten damag kukenkwana. Ngamkit di, kanayon ko nga ikarkararag asapay kuma taaddan to panawen nga agsabat kami. Iti kasta kat makapagkinumusta kami mat. Daytoy man tipadas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Leo. Ken ka pagayam, Leo. Saan nga amin nga ayatan tayo kat ison ti para kada tayo. No maminsan, agbalindalaang aparte ti biyag tayo tapno mangibati iti adal ken pakalaglagipan. Itinagan ni ayat saan anapateg no siya sino ti agbaligi wenno agkatuluyan iti maudi nga aldaw. No dikat no siya sino ti nakasagana nga agpakumbaba wenno agpabigay para iti masakbayan ti tunggal maysa. Sapay la kuma tamataginayon ti kinaragsak ti binukal mo a pamilya. Alakastan pagayam, Leo, ket pagyamanak matunay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos, para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami, itiing kay panagdangan.